Nhar is-Sibt 5 ta' Lulju l-Freeze Beach Festival li jibda ġewwa l-Splash and Fun u jispiċċa fl-Sky Super Club. Aħna ħanipparteċipaw flimkien ma' ħafna artisti oħra, fosthom Kristina Casolani, Toby u Moose. Offset, Bitterside, Cecil McCarthy u Luke Adams. Il-profitti kollha jmorru għal Puttinu Cares. Biex timbena playroom fir-Rainbow Worlds tal-Isptar Mater Dei. Puttinu Cares hija għaqda filantropika li taħdem ħafna għal tfal milquta bil-marda kifra tal-kanser. Mela il-kontribuzzjoni tiegħek ukoll u ċemplilna biex tixtri l-biljetti tiegħek u ta' sħabek. ċemplunna. Battle of the Cruise, Breakdance Championship, Saturday 28 June, Basketball Pavilion, Taali, 7 p.m. Don't miss. Hosted by 6th Symphony. Ufti għamna li jena l-bnidem anonimu li jismu Ryan ħammur namlu shopping għal kulħadd. Ryan għatlu sma siħbi għatlu ħammur infittex naqbajt tal-għajt għat-fajlit ta' nħarġu ta' Kings. Ma jafux it-triq l-ura u għet t-provaw s-silbu triq l-ura tja. Your girlfriend's not ready on your left. Wait, let me finish up telling you my point of view. Daw il-momenti tal-ġen ta' reality TV. I did come here late, man. I went to buy meat for tomorrow. You were meant to buy. You were meant to. Can you please switch this off? Raħ ma jfisser xej, tifhem? Aħna bħal laħwa. Umbat la fajf ġifiri xej, mietet minnem. Għan ix-tibra day present għal-Lisa. Naklis, forma ta' t-shirt. Happy birthday to you. Oh, xeħlew. Before him like flashes of lightning, age 13 became a devout might fiend. Meta tibda tara l-Paul jaqbes mal-mużika tagħhom li Paul huwa bniedem ġenju fuq il-mużika, allura ngħid ejja għandna biex nikkompetu. I'll be very amazed, ġifieri jekk ma jmorrux tajjeb, jiena ngħid żgur ma rridx ħaġa ħażina, żgur. Mela l-bieraħ kelli l-ewwel session tar-recording. U vera hi ħadd pjaċiri. Ma tanto ta' Għall-ewwel kont eċitata ħafna. L-ewwel qed kien hemm ħafna għajnej fuqi. Xoqla raqalija. X'inhi? Qed xoqla raqalija. Ġifieri kienet challenge għalija u naħseb bil-kuraġġ ta' kulħadd elibta. Nadine u kol għandha problema ta' esteem. This is your thing now. Nadine, this is your thing, so relax, don't rush, just do one, listen to it, okay? Ma jena forsi għatmem minn daqsek fija nnifsi. Ġifiri, ovvjament ħajaħdem ħafna fuq għadik, ħajpuxja. ħafna kien soft miegħi Paul. Vera għandu way kif imur mal-persuna li tkun qed taħdem miegħu. Huwa bniedem illi anke bin-nervi u ftit il fuq. Nipprova nispjegalek jurik. Qed nispjegalek xi rrid. And now she's asking for, someone to answer, the question. Kieku qattaraħ bin-nervi, laqgħet taqbiżlu. Una catena ormai che scioglie il sangue dentro venia. Mela le dik il-bieraħ kelli naqra żball fil-diction, meta tgħid tevoljo bene assaj, u jiena bdejt ngħid, ovvjament inti meta tiġi biex tkanta, toħroġlok tevoljo bene assaj. U John u kemm Paul ġifieri ma ridunix nagħmilha. Who speaks the most Italian here? Is it you? I speak
Well, I just want to check the dictionary of the words as well. Iduni namila il-vera tinstema bene assai. U xej, kull ma kienet ġifiri issu 5 minutes hekk, John ħadni waħdi. Bene assai. Bene assai. Bene assai. Tista' tagħmel tkun soft bej il-e u la. L-importanti ma tista' max i. Għalli ħriġna barra u hekk għalli l-qed tagħmilha tajba ħafna, għalli kull ma għandek bdejt nagħmilha qudiemu. U hekk. Paċifika ħafna inti fikir nifsek. Ma tanto bene assai. X'qed ngħidha tajba ta'? X'qed tgħidha tajba. Unkanta. U mbagħad bdejt inħossi l-bart u mbagħad għalli ma tibqa' sejra warajja li tagħtika skulħat u badna tħallna u tħallna ġewwa. Ġo kamra waħedna x'bdejt inħossi l-bart u ġajt etta. Di le, tista' ittawwa l-e. Bene assai. Le, sirqa. Etta darbtej, ma t-tielet darba ġibta tajba. Bene assai. Ma tanto bene assai. Sotu dejja mela. Te voglio bene assai. Sorry, cut, again. It's not nice. Okay. It's ugly. So can you make it nice? Te voglio bene assai. Ma tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue dentro bene assai. Kellhom bżonna, ġifieri din il-female voice, kellhom bżonn ħafna. Id-diska hija tajba ħafna kif tidħolna din fiha, id-diska tirdoppja il-vibe tagħha. Is-Six Symphony ilhom sentej jirsistu biex jaslu fej qegħdin illum aħna hawnhekk. Jiena nħossni fortunata in a way. What's right for this moment, and I think you'd agree that Nadine has been amazing. And it looks like għandek jigsaw puzzle hekk u kellek il-pedina tan-nofs u Nadine kienet dik il-pedina hekk. U għandek il-picture ta' Six Symphony li hija ħaġa tant hija perfetta, hija bħal a circle.